دما خوش ببینرین هجا ایروسو یکی آدار آنگو روژا داویا جمها آدار 2022 جی بویرو گشتن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهان رودانه اما حول بدن جارکدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جارکدن دما خوش ببینرین هجا او ام روشا لأوکراینای دست پی بکن روسیا لآلیا که هزین خواه ودکشن او لآلیا کدن جی ایریشین خوین به موشکانیان لسر اوکراینا زیده دیکه ارتش روسیا به موشکان پایتخت اوکراینا کیوش دناو ده ایریشی 4 باجران کر سر حکومت اوکراینی زلنسکی گوت ام خواج ایریشه که روسیا لروشلات ولات را آماده دیکن پنتاگون جدی بیجه حتی نها روسیا تنی جسدی 20 هزین خواهین در دورا کیف و باجره 4 هیوی بو دورین دن و گوهستنه. ایریشن روسیایی ین لهمبری اوکراینای کود 24 سبات ده بود سپیکرن دروژا خویا 35 جاندیا ارتشا روسیای دان ایواری لباجارین کیف خارکوف دنیپرو ین پایتخت اوکراینای خستن لخارکوفه لولیا گازی لدنیپروی لکارگهکه کو تانکا سو تمنیه لی بو هاتا آرمانچ کرن. ده درباره هجمارا کشتی و بریندارن ایریشان ده داخویانیه که زلال نهات داین. هات راگهاندن کو سرویسا روشا لزگین آ اوکراینا جبو و مراندنا آگر بری خودان جهی بو یری. سررکانیا اوکراینای بلانچویا 35 روژن شری لدیشی روسیای اشکره کر. لگوری وی 17,500 لشکرین ارتشا روسیای هاتن کشتن. 135 بالافر، 131 هلیکوپتر، 614 تانک، 1735 وسایت زرخی، 311 توپ، 96 پرگالین آویتنا روکتان و 54 پرگالین پاراستنا هوایی یان روسیای هاتن تیک برن. هر وها 1201 وسایت، 7 کشتی و کشتیین سویک، 75 وسایت سوتمنیه و 83 بالافرین بیمروجی هاتن بیکر کرن. Шановні українці, українки, сьогодні у мене سرکومار اوکراینای ولودیمیر زلنسکی دیار کر کو او خوشبو ایریش شکنویا روسیای لروشلات آماده دیکن. زلنسکی دا خویانیا خویانویسکی دا وها گوت لدوم باسی کمبونه کلشکریا روسیای هیا و ام خواجیرا آماده دیکن. زلنسکی آنی زمان کو اوج دا خویانیان روسیا ین درباره وکشینا جهرمن پایتخت کیف و باجار چرنیهیوه. هم وقتی ویه که جو وزارتا پراستن یا دولتین یک بوین امریکای پنتاگون دا خویانیه که هاداین. بردف که پنتاگون جون کیربی د خویانیا چاپمنیه ده گوت دنوا 24 ساعتین داویده روسیای جسدی 20 هزین خوش باکور پایتخت اوکراینای کیف بکشاندیه هریمندن. روسیا جیج آلیه خو و بیلانچویا شری لسر خاکا اوکراینای اشکره کر. بردف که وزارت پاراستن یا روسیا ایگور کناشنکوف دیار کر که هزین وان بموشکان ایریشی دا پوین سو تمنیه ین لدین پرو لسچانسک چوهیو و نوو موسکووسکر لگوری کناشنکوف 52 بناسازین دنین لشکرین اوکراینای هاتن تیک برن. هر وها حطانها 124 بالافر و 77 هلیکوپتر 216 پرگالین موشکین دشی هوایی 341 بالافرین بیمروف 1815 تانک و گلک وسایت زرخی 195 روکتاویجن پرلوله 762 اوبیس و هاونین تایبت و وسایت لشکری هاتن بیکر کرن. بله روش در باز دبه زختین آبوری و لشکریین لسر روسیا موسکوی به هرس کریه لی اوکراین وان زختان کم دبینه او داخوازا زختین نو دکه سر حکومت اوکراین زلنسکی ج پارلمانترین استرالیا را آخوی او داخوازا جزای نوین لسر روسیه کر واشنگتن جی ادعا دکه که تکیلداری شری ل اوکراین
سروک روسیه پوتین هاتیا خاپاندن او وی که هشتیا کو ناوراوی او سر ارکانیا ولاد ده آلوزی در بکوه. Дуже дякую, для мене це честь. Вельмишановний пане прем'єр-міністре. اوکراینا بریا دیپلماسیا لگل ولاتین روژاوایی را دخوازه زختین لسر روسیا زیده بکه. سرکوماری اوکراینای ولودیمیر زلنسکی ایرو بریا ویدیو ج پارلمانتوی استرالیای را آخوی. ولودیمیر زلنسکی اشارت به گفن روسیا ین کارانینا چکن نوکلری کرو و ها گوت. دشر جالی روسیای و هاتیه دسپیکرین دا تاوی استرالیا توالات ج خطریا شرکی نوکلرین اولیا. زلنسکی آنی زمان کوگر جیهانه لدجی کنگرول کرنا روسیا یا 2014 لکرمه پیک آنیا هلوست نیشان دابا ایروی موسکو بهسانی نکاریبا ایریش بکه. سروکومار اوکراینای جبو 9 میلیون دلار پشتگیریا لشکری و 5 میلیون دلار آلیکاریا مروواهی سپاسیا استرالیای کر. زلنسکی داخوازا بیتر فرسکرنا جزاین لسر روسیای کر. Санкція може бути завтра. Ми ще не جه تیما دانوستاندنین اوکراینای داوید آراکامیا راگهاند کو دانوستاندنین آشتیه یند نافبرا موسکو و کیف ده و یک نیسانی دوام بکه. لگوری آگاهین کو آراکامیا لسر انترنت پار وکری ده وان پیشنیارا هفدیتنا ولودیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین کریا و هاگوت. روسیای برسف دا دیار کر کو دسپیکه دوی پیشنومه یا پیمانه که وره آمده کرن. کیف به هفتهان بانگ لپوتین و زلنسکی دیکه کوورن سرماسی لی موسکو دبیجه اف جوین بی پیشکتنین جدی دانوستاندنان ده پیکنایی. هرچی قاسی 29 آدار آلی لباجار استانبول ین ترکیه لحف جویان لی نکارین دمجارا آگربستی ده بکیجن انجامی. What I can say is, of course, we have information that Putin felt misled by the کوشکا سپیجی ادعا کر کوان استخبارات ورگرتیا سروک روسیا ولادیمیر پوتین دشره لأوکراینای دهاتیا خاپاندن. ریوبرا راگهاندنی یا کوشکا سپی کاته بندینگفیلد ده کنفرانس که روزنامه‌وانی ده گوته. آگاهین مهنه کو پوتین هیس کریه کو جالی ارتشا روسیه و هاتیه خاپاندن. او یک جیبوی صدما آلوزیا نافبرا پوتین و سررکانیا ارتشی ده. لتایوانی روش لگوری دولت یکبوین آمریکا دخوازه نامشه چین هر کدچه استا گفین خوین لدجی تایوانی توشتر دیکه جه روشا هایی واشنطن جی به فکار آمریکا جاره کدن جبر پولیتیکاین چینی ین لدجی تایوانی برتک نشان داو گاد زختین دیپلماسی و لشکری ین لسر تایوانی لدجی دموکراسی یا امی جبو پاراسنا گراوا تایوانی آلیکاریا پیوز بکن. تایوان یا گرافیک بچوک لروشلاتی چینیه هر تم ده هدف ریوبریا پکینی ده. امریکا هرچی قاسی با آوای کی فرمی تتکیلیه که خویا دیپلماسی لگل تایوانی نینجی لی هر تم پشتوانیا ریوبریا ولادیکه. سروکا انستیتویا امریکیا تایوانی ساندرا اوتکرک جبر نبونا پیوندین فرمی ین دیپلماسی به تایوانی را نونرتیا هری بلند دناور هر دو ولاتان دیا. ساندرا اوتکرک گوت علاقه ما یا هفپار و ماینده جبو آشتی و آرامی گراوا تایوانی هیا امویه که دناونده اولکاری و آرامی ده لحرما هند پاسیفیک دواته‌ای که برف رهده دبینن ام جهولدان کومارا گل آشیناینه جبوتیک برناوی آرامی پر بفکارن. اوتکرک ده جوینا اودین بازرگانیه ین امریکا یا لتایوانه آخوی او دیار کر کجوداهین دنافبرا امریکا و چینه ده جره و بریا ویره زحمتین اشکره دردخه پیشه. سروکا انستیتویا امریکیا تایوانی بالکشاند کوره و بریا پکینه زختین لشکری دیپلماتیک و آبورین لسر تایوانی ددومینه و افتشتانی زمان چالاکین لشکرین پروویکاتیو این کومارا گل آچین
لنێزی تایوانê bê îstîqrariyê ava dike. Hesabên xeternak ên derewîn dike û ew aştî û aramiya herêmê xira dike. Çîn ya ku Taywanê weke xaka xwe dibîne, divan her du salên dawî de zextên xwe yên leşkerî û diplomatîk zêde kiriye û vê yekê jî nîşan dide. Rastiya ku Amerîka piştgirî û peydakerê çekên ji bo Taywanê ye, rê li ber aloziya navbera Washington û Pekînê deve dike. Li aliyê din Taywan îddiayên Çînê yên serweriyê red dike û diyar dike ku tenê welatiyên li giravî dikarin ser pêşeroja xwe biryarî bidin. ایران دولتین یکوین امریکا به بمپیکرنا برنامه پیمانا نوکلیری توانبار دکه طهران گوت ریوبریا امریکا یا نها برواج ایداین خو همو درفتان جبو پیکالینا زختن لسر گل ایرانی بکارتینه. بردف که وزارت کارین درویه ایرانی سید خطیبزاده دست نشان کرد که امریکا هم وقت ایداین دکه او آمده پابندی لهفکرنه که نوکلیری به بمپیکرنان جی دوام دکه. هر وها بریارا مجلس اولکاری یا نتوین یک بوی یا به جمارا 2231 جیبن پیدیکه. آژانسا فارس را گهاند که جه قدخکرنا گل کسایتین ایرانی دیار دبه که نیت ریوبریا امریکا یا لهمبری گل ایرانی نصافیه. به وی یکی را آرمانج دیکه سیاستین خویین بین کفتی دوام بکه و زختین دن لسر ایرانی فرض بکه. خطیبزاده دیار کرد که ریوبریا امریکا یا هیی برواج ایداین خو تفدیگره و همو درفتان جبو زختین لگل ایرانی بکه بکارتینه. طالبان زختا خویا لسر افغان زیده دکه خیرخوازین جهانی جی ده داینا آلیکاریان ده دودلی دمینن نتوین یک بوی بفکاره بانگنوی یا آلیکاریا 4.4 میلیارد دلار جبو افغانستان بگهج آرمانجا خو بانک جهانی جبر پولیتیکا این طالبان یا آستان کرنا پرورده خواندکارین کت 4 پروژه نخوین لافغانستان راوستاند. لأفغانستان بهاتنا طالبانی را لولات ده هر وارد زحمتی هیا. برپرسین روژاوایی بفکارن کو سوزا کومکرنا بیتری 4 بهنوک 4 میلیارد دلار آلیکاریش بو افغانستان پیکنیه. رایدارکی نتوین یک بوی گوت او بفکاره کو بزیده بونا زختین طالبانی را خیرخواز جبو آلیکاریا افغانستان پاشتگاوه با آویژن. لگوری نوچه The Guardian تی پلان کرن که دو کنفرانسا لخواگرتنی ده آلیکاریا جبو افغانستانی وره کم کرن. نتوین یک بوی یا بریانها جبو افغانستانی بانگا آلیکاریا 600 میلیون دلاری کربو دخوازه داویل کریزی بینه. جبو ویه که پشتی طالبانی طبقه 2021 کنترول ولات خسته دستی خواه روش هاته گوهرتن. هجاری و زختین لسر ولاتیان گشت آستا هریجور جالی دم و ها دیار کرن کو بریارا داویا طالبانی یا جبون نهشتنا زاروکن کچ هفته بهوری و گرا دبستانی دبه کو ببه سدم کو خیرخواز جبو آلیکاری گاوه پاجده به آویشن. بانکا جیهانی 4 پروژهین جهرنگ لأفغانستان پیشکش کربو. اف پروژه بگشتی 600 میلیون دلاری پیکتی فوناما مستین لولاد جی دگرن آوخواه. بانکا جیهانی لدیجی پولیتیکان طالبان ین دورخستنا خوندکارین کچ جدبستانان پروژهین خودان راوستاندن. ده داخویانی ده ها دیار گرن کو اف پروژه گریدای پیدوین لزگین این دواری پرورده تندرستی و چاندن یدنه. آلیکاریا روژاوا بریا طالبانی ولات کنترول بکه جسادی 75 بودجه پیک دهات. بله لیبیا کریزا سیاسی به داوی نابه عبدالحمید دبی به پیشنهاد قانون حل بجارتن یا کو حکمت آوی آماده کربو رادستی کمیته دسپیکرنا دیالوگا نتوی کرد.
للیبیا هێرسا دەسەڵاتداریê welat xistiye nava aloziyê. Ofîsa Ragihandinê ya Dubeybe li ser mijarê daxuyaniyeke da û ji komîteya ku pêşnûme wergirtiya xwest û derbarê projeya yasayî hilbijartinan de dest bi diyalogeke niştîmanî bike. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku armanca Serokwezîr ji avakirina komîteyê berfirehkirina xeleka beşdariyê bi amedebûna hejmarek ji kesayetên siyasî yên welat Parêz û eşkerekirina beşê herî berfireh a civaka Lîbyayê ye. مباشرة مهامها وتوقف تمديد الأزمة. Dubeybe bîstêadarê ferman dabû ku komîteyeke niştîmanî ya ji kesayetên serbixwe yên herêmên cuda yên Lîbyayê pêk tê were avakirin. Di civînên forma diyaloga siyasî ya Lîbyayê ya bi pêşengiya netebeyên yekbûyî ku mijdara 2020 de biryar hat bodayîn ku hilbijartinên serokatiya û parlamentoyê 24 kanûna 2021 de bênel darxistin. Lê ji ber aloziyên heyî hilbijartin di dema hatî plankirin de nekarîn pêk werin. Meclisa Nûneran a Tobrukê di hêsibatê Fethî Başaga wekî serokwezîrê nû hilbijartibû. Meclisê iddia kir ku ji ber erkê Dubeybe 24 kanûna 2021 bi dawî bûye wan Başaga ji bo serokwezîrtiya nû diyar kirine. Meclisê di yekê adarê de dengê pêbaweriyê da hikûmeta Başaga. Serokwezîrê hikûmeta Demkiya Lîbyayê Abdulhamîd Dubeybe Meclisa Nûneran bi dûrketina ji nexşereyê ku di peymana Cenêfê de hatiye diyar kirin sûcdar kir û got ew ê li ser erkê xwe be. Belê piştî berdelên xweyên giran dibako êdî em ji vîrusa koronayê xelas bibin. Rêkxistina tenduristiyê ya cîhanê belgeya stratejiya xwe ya di têkoşîna li dijî vîrusa koronayê de nû kir û sê senaryoyan yên ku ihtimal eşkere kir. Li gorî senaryoya herî muhtemel wê giraniya nexweşiyê kêm bibe û dozên derzî yên ku zêde dibin jî êdî wê pêwîstî bûyekê nebe. Di vê navberê de Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Biden jî derziya çareemîn a vîrusa koronayê bikaranî. Rêveberê Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanî Tedros Adhanom Ghebreyesus di civîna çapemeniyê ya li navendê ya Cenêvreyê de hûrguliyên plana xwe ya ji bo bidawîkirina rewşa awarteya cîhanî ya COVID-19 di sala 2022 de parve kir. Ghebreyesus rewşa mirovahiya li Ukraynayê û Etiyopyayê lirxand. Transmissible variant emerges against this new threat, people's protection against severe disease and death either from Ghebreyesus balkişan ser wê yekê plana amedekarî û têkoşîna stratejîk a ji bo bidawîkirina rewşa awarteya cîhanê ya COVID-19 di sala 2022 de ji bo cîhanê derbazdar e û got COVID-19 dibe ku îsal biqede û divê ev ji bo meya dawî be. Ghebreyesus diyar kir ku ji bo geşedana vîrusê sê senaryo hene û ev tiştanî ziman. Di senaryoya herî baş de em ê çend mutasyonên ku ji niha û pê ve hewcedarê dozên zêdekirina derziyan nebe bibînin. Di senaryoya duyemîn de em dikarin bibînin ku vîrus dewam dike. Bi pêş dikeve lê bisaya derzî lêdanê rêjeya nexweşiyên giran kêm bûye. Senaryoya herî nebaşî em dikarin bibînin ku cureyên vîrusê yên dijwar û vegirtinê derdikevin holê û derziyên li dijî vê xeteriyê nexebitin ku derziyek li dijî vê xeteriyan û nexebitî. Ghebreyesus destnîşan kir ku ji bo pêkanîna plana rêxistinê di ronahiya senaryoya jorîn de divê her welat girîngiyê bide şopandina vîrusê. Di vê çarçoveyê de Ghebreyesus bi bêr xist ku hedefa derzîlêdana ji sedî heftê
نفوسا هر ولاتکی حتی نیوکا سالا 2020 ددوانده خودی گرینگیه که کریتیکا او گوته. ددما که ولاتین پیشکتی هریزده وی ارمانجه پیک آنینه تایبت افریقیا گلک ولاتین آبوریا خواه لاواز لپشتویش ماریمان. حتی نها یک درزیک جی جیر نهاتیه داین. اف جبو من روشکه کنای پشراندن. سروک دولتین یک بوین امریکا جو بایدن. لدیشی کووید 19 دوزک 4 آدرزیه لخدا. بایدن دی جوینا چاپمنیه یا لکوشکا سپیده لسر تکوشیناوانا لدیجی کووید 19 و روشا و یاداوی دا خویانیه که دا و درزیه خویا چاران لخدا. بلبینرین هجم الوردگیجین داوی بلتنا خویا جهانی او دبیجین حتی سبا جاره کدن ورم پیشیا و بمینندونا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار.